and the Government of Meghalaya 2 weeks after completion. Palat spangut ki nong snong jong snong langkar ding mi ngi haslong ne ka step ki lapalong ya ka Jingiasoi kerteng Paidbah ne ka signature campaign bandawa badai ban wengno ya ka firing range jong ka border security force na ka jaka ka badon marjan jong ka tei ka snong lai don lang ha ka ne ka sngi do MLA ka than uba AL hek bad UMDC uba PNCM bad ki de khot jong ka dor bar snong ki nong snong ki lapan pau ya ka jing sngo persya ya ka jing don jong ka tei ka jaka namar ka long ka basawa hadu kata irang ba snong jong ka langkar ding mi ngi Dr. B Basai Moi la ong balatrua ya ke BSF da ke weipat ke jaka hasilang Ken Henry ompat shimlayo ya ke no objection certificate na ke Khasi Hills Autonomous District Council ha ke dei bat ke tei ke jaka we demand Kajing wen, अब ये या करेगा फायरिंग रेंज कोरा अरु के जिंग सिटम हगा युमर के जग बखार के जोगी के थिया के देम कया के ये ट्रे ता खमदम ए दकम ता की समला के जोगी के दडन के जिंग पुले के जोगी लिंबा के फायरिंग रेंज के लोंग शा के जिंग बा के जिंग थोत ना के मनता के जिंग पुले के जोगी रु ते दे दक के दाव मनता के स्नी के ई बा के जिंग त्ली जो के स्ट्रांग लिमदन अर्जेंटिन ए रु एम बा के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन इशू या के NOC कुमानों Bagay ka kam ka poy sa final stage karena Islam ladangnya Thailand. Bulan kami ketika mon ketika tiang ban Thailand ban poy sa thong na ka banta ka jilip jumbiang jong gini jong lang kading mingi jongi. Director General Ketenat Pulit ke Meghalaya ULR Bishnoi ulapentip